Hadis nggak bisa pakai sarung. Jadi bangka lu pakai sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Nabiyina wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Nu dipika hormat guru bahasa Sunda Ibu Renate Syanggraini. Nu dipika hormat Saibul Bed sepuh orangna. Nu namina Fatimah Az-Zahra Putri Fadilah, Bapak Irfan Fadilah sareng Ibu Ayu Nadia. Sareng nu dipika hormat Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Puji senang syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos nasihat rahmat sareng karunia-Na nepi ka urang sadaya biasa sami-sami hadir dina acara syukuran tasyakur akikah putrana Bapak Irfan sareng Ibu Ayu Nadia. Anu namina Fatimah Az-Zahra Putri Fadilah. Mugia hadirna urang sadaya dina ieu acara teh jangan kaberkahan oge nambihan ilmu sareng amal ibadah. Ngahantar ridhona Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng syukur. Salam mugi tasna can ngagolonjak ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada sahabatna dugi ka urang sadaya selaku umat anjeunna. Kenging syafaat yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak miwah, Ibu jamaah anu sami hadir nedawi disimkuring wasta punjian basa anu bakal mimpin ieu acara nya ieu rungkaian acarana kahiji pembukaan, kadua pamambar Saibul Bed, nu katilu maoskeun surat Ar-Rahman, anu kaopat maos shalawat jeung maulid Nabi, jeung anu terakhir nyaeta doa panutup. Sakitu runtuyan acara dina tasyakuran dinten ieu. Salajengna hayu sami-sami urang buka ieu acara kumaoskeun bismillah sasarengan. Ala harinya wa kulinyatu soleha wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna urang sami-sami kupingkeun pamangkat di Saibul Bed Bapak Irfan sareng Ibu Ayu di haturanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang sasarehan sanggateun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin rezeki sareng kesempatan kanggo ngayakeun acara tasyakuran akikah ieu. Atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu parantos sumpi.
Mugi-mugi putri kami Fatimah Azahra Putri Fadilah tiasa janten anak nusoleha sareng tiasa mabak kita kolot agama sareng bangsa. Papunten upami aya kikirangan dina pelaksanaan acara ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun nuhun ka kersa Bapak Irfan sareng Ibu Ayu anu parantos ngadugikeun pamampatna. Salajengna nyaeta maoskeun surat Ar-Rahman ku Bapak Ustadz Habibi. Mangga dihaturkeun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu was-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hatur nuhun ka Bapak Ustadz Habibi anu parantos maoskeun surat Ar-Rahman. Mugia janten pahala kanggo urang sadayana. Amin. Salajengna nyaeta acara inti. Maoskeun sholawat sareng maulid Nabi. Mangga katin sholawat dihaturanna. Kak jamaah dihaturanna kanggo ngiring acara inti. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakum ma taqabbala min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'mati 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil qaribil ba'isil warithil mani'is
والسالب عالم الكائن والبين والزائل والذائب يسبحه الآكل والمائل والطارئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعقله ساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم سرمدي حكمه والعجائب في تركيب هذه القواعد خلق موخا وعزما وعمودا وعروقا ولحما وجلد والشعر من عزم مختلف متراكب مما عند فيك يخرج من بين صلب والترائب لا إله إلا الله كريم بساطة لخلقه بساطة كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة كون له المطالب فلو رأيت الهدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع سواكب والقما بين ندم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب والركوب المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض قهره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأفجر الأصفياء وأكرم الآباء لا إله إلا الله قيل هو آدم قال آدم به ينيله على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلقه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالهادي قيل هو فمن هاج الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتوجته بنجة مهرة والاقتصار على رأسه العصائب قال هو النبي استخرته أمي أبي غالب يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم عمه شقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ورتل حبيبتي صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علينا
Demi